টুৰ্ণামেণ্টটো আহা আজি মই 2 টাইম হৈছে। 17 চনতে একবাৰ আহিছে চিফ গেষ্ট হৈ, আজি আহিছে 2বাৰ আহিব। গতিকে মই ঘূৰা কৰি মানে কমিটিবিলাক এনেকুৱা জেগা দেখা নাই, মানুহটো বহুত শান্তি মানে নৰম মানে এনেকুৱা মানে আই কাজা নাই, বেমাৰী চেমাৰী আছে, দুখ কষ্ট নাই, খেল ধেমালি কৰি কিনে মানে ইয়াতে ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টটো 2 টাইম দেখা পাইছে, বহুত খুচি পাইছে। আৰু মই যি পাৰে মানে মোৰ কেপাচিটিটো দিয়া থাকিলে সদায় মই প্ৰেজেণ্ট থাকিব, সদায় উভাই দিব, সদায় টকা পইচা অসুবিধা থাকি মই চলাই দিম। তাৰ কাৰণে মানে মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ আছে, মই সদায় প্ৰেজেণ্ট থাকিব, তাৰ কাৰণে ৰাজক ধন্যবাদ। बरायग्रोनाय थाबाय जोंना खराइगुरि सोरांख्रि आहन्थानि दैदेननायाव 15 आगस्तनि मुङै फुटबल बादायलायहोनायाव थांनाय 8 तारिखनिफ्राय लानानै दिनैसिमनि गेजेराव बेबादिनो गोबां माखासे उदालगुरि बिश्वनाथ बड' एफसि आरो बेबादिनो बड'लेण्ड एफसि आरो लकेल टीमनिफ्राय गोबां बेबादिनो इउनाइटेड बयस एफसि बेबादिनो टीमफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन आरो बेवहाय गेलेबोयै दिनैसिम बे फाइनाल राउन्डआव उदालगुरि एफसि आरो रयेल स्टार एफसिनि गेजेराव फाइनाल मोगा-मोगि जानायखौ जोङो मोननो हाबाय आरो बेनि गेजेराव मोननैबो टीमा दिनै जोबोद मोजाङै पार्टिसिपेट खालामदों। नाथाय बे जोबथा मुहुर्तआव मोनसे पेनाल्टि शटनि गेजेरजों रयेल स्टार एफसिआ 1 गलाव देरहासार जानायखौ जों मोननो हाबाय। बिसोरो उइनार टीम हिसाबै दिनै खालामबाय आरो दिनैनि बे फाइनाल गेमाव बेबादिनो फाइनाल खेलाव मानगोनां जोंनि सिभिल एसडिअ सार दिपेन बर्मन बिथां आरो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय सिनियर एकेबारे मोस्ट सिनियर बालिजान सार्केलनि हेड गावबुरा मानगोनां नाबाम निकि सार आरो बेजों लोगोसे गोबां बेबादिनो जोंनि खाथि खाला जायगानि बेबादिनो मेलेमजिबि मानसिफ्रा बेयाव मदद होनानै बे खेलखौ जाफुंसार होदों आरो बेबादिनो गोबां जोंनो बे खेलखौ जाफुंहोनायाव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बांसिनै जोंनो रांखावरिनि मदद होनायखौ जों मोननो हादों आरो बेबादिनो जोंनि लकेलनि माखासे बेबादिनो मेलेमजिबि जेरै गिलगाल इंलिश मिडियाम स्कुलनि प्रिन्सिपाल सम्राट नार्जारी आरो बेबादिनो बलाराम मुसाहारि जेनेकेल नार्जारी बिथांमोना गोबां जोंनो रां अनसुंथाइनि गेजेरजों बे खेलखौ खुंफुंनो थाखाय मदद खालामदों। आं एसेखिनि बिबुंथि होनानै बहुत ভাল। আমি কাৰাইবেল এৰিয়াত মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ। আজি ফাইনেল মেচটো উপভোগ কৰি বহুত ভাল লাগিল। খুব ধুনীয়া এটা মেচ অৰ্গেনাইজ কৰিছে কাৰাইবেল যিটো ক্ৰীড়া সংস্থাই আমাৰ যিটো মানে তৰফৰ পৰা যিটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে। মই সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ বিষয়ববীয়ালৈ খেল পৰিচালনা সমিতিৰ গোটেই পৰিয়াললৈ মই ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি এনেকুৱা খেল পাতি থাকিব লাগে প্ৰতি বছৰে আৰু সেই খেলৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বা আমাৰ মাজত এটা ভাল ভাতৃত্বভাৱ মানে এটা গঢ় লৈ উঠে। চ' মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমি এনেকুৱা টাইপৰ খেল প্ৰতিটো অঞ্চল ভিত্তিতে পাতিব লাগে। আমিও ডিচিজন লৈছোঁ এইটো চিভিল কাপ পাতিম আৰু সকলোকে তাতে সহায় সহযোগ আৰু পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। থেংক ইউ।